pozdrav svima ljudi, ovdje je Karen Starships. U današnjem videu pokazujem moju stranicu. Ovo je moja stranica, da znate da je moja, da ne mislite da je neko napravio, nego sam to ja napravila. Kao što vidite ovo Create a Post, da znate da sam to ja, a ne neko drugi. Čisto da vas obavijestim da znate, zato što ću koristiti tu stranicu u budućnosti mnogo više nego moj profil, tako da znate. Evo, možete vidjeti moje postove ovdje ispod, samo scrollujete. Evo moje profilne slike. I evo još jedne slike i eto, i evo napisala sam da znate da sam to ja. I evo kao što vidite ovo dugme Create Post, da vidite da sam to zapravo ja, a ne neko drugi, tako da znate. Evo sad ću napisati neku glupost, eto da znate da sam to ja. Eto, to je bilo to do obavještenja i vidimo se u narednom videu. Pozdrav i zapratite me na stranici.